Khoi hangor mungya kami blog nunasura te kakrasura amsayo PMAY scheme ni bisingte tong thainok rose ke hani kokshil chong manmani yaglono srangshor sagwai thang MDC Utpal Deburma mungya kami blog ni video bai koksa pandaw asokha asolo binilogyo manjakha Krishnapur blog asokhang Mohendra Deburma working president Ashok Deburma no khoboite kubun adongrok. Why I am urging them to hurry up? Ashala kokshana thanga MDC Utpal Deburma shaka mungya kami blog bai khobjak amsani lukorongni kokshil chamung rizak tongmani haikeno ashala shrai kit cheri naikol jaka hanai aba haikeno beneficiary rokni dal bidal manthai soktai rokno tuibo tabuk sajaka koklam daktino manai borok dal bidal shep shap hanai. Actually, nonosorate kakrasarabo ablo karibo mungya kami di blog ni andaro kebong ma bisiso PMAY nok no tuye kebang mano problem tong romdi for example nonosarawo 17 jonani list ongkorja de borok a kaminiya de borno a kamini borok siniya abno karibo kebang ma job card ni bumungui kebang ma borok na hari tu abno ti kebang ma para ni borok me fai malai faida borok ni problem nang address kaya ni borok problem solve kaya ni bagi video saya fai malai faida kebang ma kong lam Sulaiman ya gulowo sunjat no gosi daikya ketal play fresh play list mande ni bisa rifina ni bagi je borok a area ni je borok genuinely mana ni nang so ani workers wang saklai rinai so ni bani bisa jono list tik khai gani tu so that mandio se jomari mani to bisisono haipono nonosarate kakrasara wa garke alai takba romdi kakrasara bisio simino 44 jona borok buini job card by not manani approved by that, which means 44 genuine beneficiaries of the bumu tanjaka to hime borok man liya bus kanggo borok na idea ni samung government of ekong nam sabagani officials of ekong samani তবে হামক কুবুত কামিনী বড় সাইট বড় ওয়াইসা দা মান ওয়াইনি দা মান চিলি গো নাহানাই নানি করে চাকরি খাইতে দে বড় নগ মান টঙা বসিনি কোনো নাহানা জানি করে তবে আং করে আনি বুমুঙ্গি তুমু বইনা হার গাঙ্গেলে আবলে जों বসি নাহার মেয়া নাংকে जों লামা অংকর নাইনি বড়ানো কক্সা মকক না ভিডিও সাবনো সাইট এমনি অফিসার meeting go after bang mokong no saga and government was serious on night mo issue no Thursday Sunday on Monday or somebody official now having another house and they proposal with all the problems and indeed Mungya kami nishimi biplop te hiranmani kok thum chini khorang